kao i svi sistemi organa, mislim, koža je povezana takođe, jer to je jedan sklop koji se naziva naš organizam, odnosno sistem jedan koji funkcioniše besprekorno kada je zdrav. U tom smislu možda da izdvojimo da koža, da tako kažem, je nekako u najvećoj sprezi sa digestivnim traktom, jer znamo da disbioza u gastrotraktu može vrlo da se ogleda na koži, kroz recimo bolesti kao što su akne, rozacija, pa čak i ekcem. Sa druge strane, ukoliko naš digestivni trakt ne funkcioniše kako treba, odnosno nemamo adekvatnu apsorpciju svih sastojaka koji su nam neophodni, i to može da se vidi na koži. Sa treće strane, jetra kao organ koji nam služi pre svega za, da kažemo, detoksikaciju, da tako uprostimo stvar, isto ukoliko ne funkcioniše, to se opet vidi i kroz boju i razne druge elemente na koži.